Kua whakaitia te tono a te ratonga Māori o te whare hauora Mason kia whakatū whare hauora Hall hei kāinga noho mō ngā kaupapa Māori e whakahaerehi ana hei whakaora i te hunga ma te hinengaro. No te tau 2020 te ratonga Māori i whakatū wherehia ai, a mai taua wā moroki noa nei, kua tino angitu te mahi atua ratongara. Nā whai anō hoki te whakaia te uepu hauora o te Waitemata kia whakatū whare motuhake mō taua ratonga Māori. He whare hou, te kaumārima o na ruma ka whakatūria ki kōnei. Firstly, it will be used for remedial purposes, such as we've got several of our current buildings have got leaky building syndrome. I roto i nā tau makai te heke mai, he mahi whakahou whare te whaenga. He te kau miriona tāra te pūtea tautoko mai te poari hauora o Waitemata. You've got 106 beds on site. Well over 50% are Māori, therefore a lot of Māori will remain in the other units, but some of them will come across to the new unit. Mai te rā tuatahi ka tai mai nā tūroro, ka haere tika nā tūroro Māori ki tēnei wāhana o te whare haumanu. Heoi tērā tonu e tahi ka noho ki waho atu i te whare. E ki ana ko tāne whakapiripiri, nā te rahi o nai Māori ka uru mai ki tēnei o nā whare haumanu. By having a service that is dedicated to tikanga, kaupapa Māori, we know that we're going to be able to meet the needs of quite a large percentage of our Māori tangata whaituora. Mo te whare hou e rua o na taumata. Aha koa he kaupapa Māori tōna, ka hua ki te tatau, ki tēnā iwi, ki tēnā iwi. The only criteria basically is that they want to learn and live and work under kaupapa Māori tikanga. E kore tae rātau te ki hea hanei te utu mo te whare hou, ki Aotearoa no nā kōrero whiriwhiri ki nā kaihanga whare. Heoi e whakapuna ana rātau, mā tēnei whare hou e tutuki ai nā raru, ka pānia ki nā tūroro Māori. I think there are issues in terms of placing our service users in the community. I think everyone would agree that more beds are required in the community or more ways of providing care for them. Ka o si te whare hou o te wāhana Māori i roto i nā tau e rua nei. Pea to Melbourne te karere.